Juan jua mo banta Karina. Shalom. Bapa inang sini ke kelengan nami marang idi kepe merbekas. Bersampang deket merlolo ate ngodiri. Boiding kita pejumpa ibas acara pepalum ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nderang mak dengku pesakat kami sukuten keluahanen. Bersodip mo kita. Asa dak tong idengani tendi perbadiai kita. Ali bapa nami si permasai ate, pasu-pasu mo kami dia ketegu-tegu mo kami, ibagasan tendim simbadia idi, ibas suku tenenda. Amin. Renungan ta si Darian, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, percaya oda pelin memetoh. Bagai sini dok lapihan simbadia, imosi tersurat i Yohanes bindu telu, ayat 31 so ayat 36. Jananat sebagai pusat permenungan ta, imo si tersurat i ayat 36 kan si mendok. Barangi sepercaya tabakala idi, troli nggeluh sohmi aman sumendah ngo iya. Tapi barangi se oda percaya taba anak idi, oda irasai kalak si bagi dinggeluh si tuhunna. Ihukum debatango iya, so si dekahna. Ale dengan sada kepercayaan. Sadakala anak kede, boy menandai gambar singa ibuku cerita nai. Memetoh sorana i video nai. Janah boy hafal berbagai cerita terenget singa. Tapi Karina perbinatohoni ndao merbeda tikan pejumpa langsung deket singandai. Ibas kenggeluhan pertendin pe, gue kalak memetoh terenget Yesus. Jana boy menghafal ayat-ayat lapihan simbadia terenget iya. Tapi lot ngokitan dia ngeluh ibas persauran deket Yesus. Ale Karina dengan sada kepercayaan. Bacaan si Darien magahkan terenget Yesus si roh ibanua dates nai. Merbeda deket ICP si roh i dunia enai. Yesus pasohkan berita sorga karena ia roh i sorga nai. Janah dapat kuasa, ibapa sini sorga nai. Tuhan Jehovah memereken tendi mendahisa, oda merbatas. Pateridahkan keleng bapa mendahi anak. Si mendahisa anggo ihanakan Karina. Ise si percaya mendahi anak dapat tenggelu si dekahna. Ale Karina dengan percaya mendahi Yesus, oda pelin rana saambing. Tapi penguen mertuhu-tuhu mendahisa, selaku sada dalan menuju ngelusi dekahna. Kene ale dengan sada kepercayaan. Percaya mendahi Kristus berarti menerahkan Karina ngeluh tabana. Pikiran, keputusan, persauran dekat arah ngeluh ta. Dunia menawarkan mermacam bagai si teridah meyakinkan. Tapi pelin Yesus si roh iban wadah atas nai, memereken ngeluh sintuhu. Etakemo ngeluh ibas iman si mengulah. Mendengkohkan sorana, menguei katana, mengketindangkan keleng deket kebenaran Tuhan, merkite ngeluh. Mersodip mo kita. Tolong mo kami Tuhan, asa kuperakapkan kami Kristus i segenap ari. Beli mo Kristus i teridah ibagasan geluh nami. Iring-iring mo kami, asa dapat mengketindangkan gelengmi. Amin. Bagi mo renungan si Darien, ulang lupa ki subscribe, like, janaki bagikan beaka dengan ta sudeban kena. Merkite keni kita Karinana, enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa emosi mau masuk kita Karinana. Juan juah mau banta. Shalom.